स्पीकर, मित्र, म्हापसा मतदारसंघाचे आमदार जोशुआ डिसोजा, कलेक्टर अंकित, डेप्युटी कलेक्टर परत कृषी सांगत मीडिया भाव. आज मी मीटिंग घेतली रिगार्डिंग द E6 lane elevated corridor from Porvorim Bazaar going up to Majestic पर्यंत, म्हणजे after 3 building junction तो flyover ambitious project जो आमचा आशिल्लो the thanks to our honorable प्रधानमंत्री तसेच मुख्यमंत्री तांणी हे इनिशिएटिव्ह घेवन आमी हो प्रकल्प फुडें व्हरता आसतना we have been having continuous meetings with the respective ancillary departments to ensure that ease of traffic is there and minimum problems is caused to the people who have been traveling. काहीच ट्रॅफिक न उरता ही ट्रॅफिक कंटिन्युअस फ्लो जावची ना. हालींच्या हालीं एक तांणी स्वता एक पायलट प्लॅन ट्राय केलो लुक एट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट and the inputs that we had given stood by that we had told that this will not work because there are so many hindrances to this particular issue. पहिल्या दुनियात PWDचे नॅशनल हायवे स्टेट हायवे तांणी एक PWD म्हणून समज काम केलें जाल्यार खुबश्यो गजाली सविस्तर क्लियर जावन फुडें वतात. आज एक फावटी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर tourism footfalls are increasing and already increased, and with the coming season with the way it is we look at the footfalls to increase further. The tourists connecting to the coastal belt or to south travel by this particular road. We have daily commuters which have been traveling between north and south, which normally need to pass by these particular roads. आता एक particular Porvorim बाजार ते आम्ही वयर नवा ओडीपी रोड काढला त्या जंक्शन आणि कोकेरो रोड टू आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज जंक्शन is what they have proposed to be closing down to ensure that the work in this particular area the piers asa they te काम करू शकता. आता ही काम करतले जाल्यार we need to ensure that the ancillary roads are done, other things are clear, logistics are in place, so we are able to ensure that a smooth movement of traffic continues when this particular work is happening. पार्टी बाब दिगंबर कामती जेन्ना चार्ज घेतलो PWDचो तेन्ना ताणें ऑलरेडी लॉट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स ही गिवन बाय to ensure that this particular smoothness is achieved. ताज्या मागीर जेन्ना ह्या लास्ट फ्यू 10-15 days आमकां कंटिन्युअस सकाळी फुडें फोन, दनपारां फोन, सांजचे फोन आनी लोक सरळ आमदाराक जेन्ना फोन मारता की बाबा हे इश्यू रिजॉल्व कित्याक जायना. सो वी थॉट इट डेट फर्स्ट रिव्यू आवर एरियाज, कित्याक म्हापशेच्यान जेन्ना फोन येता जाल्यार म्हापसा आनी पर्वरीम आर द मेजर एरियाज वेर बॉटलनेक्स हॅपन. सो आमी बाब जोशुआक सांगलें की तूंय मातसो यो so that this meeting can be taken from both sides, inputs can be taken so that flowing of the traffic cannot be halted. आयच्या दिसाक कलेक्टर फाटले रिव्यू जे आशिल्ले ताजेर विचार केले आणि we have suggested a lot of more things in terms of opening the new roads, in terms of certain roads which have been become as parking zones ते सध्या मोटरेबल करचे, more lanes open करचे आणि जेन्ना हे lanes open जाता तेन्ना आमकां certain closures करून मेळटा हे सविस्तर मांडिल्ले आसा. PWD national highway and state highway is still to repair the roads internally for which the normal commuters are facing problems, especially in our own constituency which have been highlighted and again given today की हे तुम्ही काम करून दिया. लास्ट टाइम मीटिंग जातकर PWD मिनिस्टरान फटाफट टेंडरिंग प्रोसेस चालू करून घेतिल्लो आसा आणि ताज्या खातीर ते टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जाता ही कामां सुरू जातली ही अपेक्षा आसा कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान. But एक important असा की हे दोन्ही पॉइंट्स आर ऑफ व्हेरी सेन्सिटिव्ह पार्ट स्पेशली इन दिस 2-3 months आणि ट्रॅफिक मुवमेंट जेन्ना लोकल प्लस टुरिझम वाडटा त्या टायमार हे समज आमी बंद करपाक गेले जाल्यार ऑल्टरनेट प्लॅन्स हॅव टू बी इन प्लेस. वी हॅव गिवन स्टेक होल्डर्स ज्यांची शॉपां बिल्डिंग्यो हायवेचेर आसा तांणी थोडे ओपन करून दिले जाल्यार रस्ते मातशे मोठे जातले. जातूंतल्यान आमकां मदले समज आमी एरिया बंद केली ROWची एरिया जंय ते काम करता the launchers they want to complete a stretch of 17 piers. It normally takes as per them about 50 to 20 days. So next 2 to 3 महीने भीतर ते हे एरियाचे काम जे आसा with a high traffic zone they want to complete it. So तांणी तांचे प्रेझेंटेशन माडिल्ले त्या प्रेझेंटेशनाचेर आमी आमचे विचार दिल्ले आसा. We have told them to come with a concrete plan by next week. त्या टायमा भितर जे सविस्तर जे विषय क्लियर आशिल्ले और क्लॅरिटी जाय आशिल्ली अटल सेतू जो ब्रिज आसा ते दोन्ही रस्त्यांकडे कांयच काम ना, ते मातयेचे रस्ते आसात. तेच समज हॉटफिक्स केले जाल्यार वी आर ओपनिंग रोड्स टुवर्ड्स पेंजीम एंड कमिंग फ्रॉम पेंजीम.
So असे लॉजिस्टिक्स समज मार्च ऍप्लिकेशन ऑफ माइंड इन दोज एरियाज प्रॅक्टिकल थिंकिंग करून घेतले जाल्यार आय थिंक लॉट ऑफ मोर थिंग्स पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपयतले सो एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू क्लोज दिस इश्यू कित्याक डेली खूब त्रास जावपाक लागला डस्टाचो त्रास ट्रॅफिकाचो त्रास कॉम्पिटिशनाचो त्रास बाकीचे एरिया जे ओपन करूंक शकता ताजेर डिसिजन जावना सो हाच्या खातीर ह्यो सगळ्यो समज गजाली करतल्यो जाल्यार कलेक्टर has been continuously reviewing from his part but as local representatives it was our part to review which we have done today. By next week I think we should get an update on the next part of the works. पण अजून एसेन्शियल कॉमोडिटीजचा पहिलीचो जो सर्क्युलर आशिल्लो 11 ते ताणें ओपन दवरला ताचे खातीर पेट्रोलियम टँकर्स ग्रॉसरीज एसेन्शियल कॉमोडिटीज विच कॅन बी इन अ प्लॅन कित्याक शॉर्ट टायम 3 महिने खातीर फुडलो प्लॅनिंग रातचे समज ताणें दवरले जाल्यार ट्रॅफिक फ्री फ्लो जाता एक समज टँकर एक ट्रेलर खंयचो समज उरलो फुल ट्रॅफिक हॉल्ट जाता आनी ह्या सविस्तर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना की थंय खंय ट्रेन धाडली काडली करून सो नो पार्किंग झोन्स आयडेंटिफाय करया पार्किंग एरिया एन्सिलरी रोड्सान करून मेळटा जाल्यार पळया हे खुबशे सजेशन्स परत आज ट्रॅफिकाक पुलिसेक बाकीच्या डिपार्टमेंटाक दिल्ले आसा डिपार्टमेंट्स लायक पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी आनी सिवरेज दे आर वर्क्स ऑल्सो वे पेंडिंग that also we have brought it in front of the collector to ensure that smooth coordinations are done as this work happens. And I expect that by next week, as we take the September, October, so majority काम आम्ही फेब्रुवारी मार्च जे पहिले सांगितले ते पुढे जे डिले झाला ते डिले पुढे न जावचो आम्ही ब्रिज फ्लायओव्हर कमिशन जावचो जाता इतले बेगीन जुलै ऑगस्ट लेटस्ट ताच्या खातीर वी आर गोइंग टू कॉपरेट but at the same time we need cooperation from the contractor. रोड वर्क सुद्धा डॅमेज झाला रोड म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पळोवपाक गेल्यार एससीआरटी तो रोड खुबशे जाग्यार डॅमेज आहे सो तेजेर कितें डिस्कशन विश्वनाथ दामोदर रोड सर्विस रोड म्हणटाले तो डॅमेज आसा सो आतां तेच तांकां आमी सांगताले लास्ट मिटींग जेन्ना आमच्या दिगंबर कंपनीन क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्ले की सद्या कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी घे आनी कंप्लीट करून घे लोकांक त्रास जावंक जायना म्हणून आतां नॉर्मल रोड इज टेंडर वर्क ऑर्डर आणि मागीर काम त्या मोडान समज डिपार्टमेंट काम करतले एक कामां जावंक शकना हे आमी विल हायलाइट बॅक टू आवर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ताणें क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्ले की कोण तरी नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्टर घे एज अ पार्ट ऑफ नॅशनल हायवे अँड कंप्लीट दीस पॉटहोल्स बाकीचे जे इश्यूज आसा नीड नॉट नीड रॉकेट सायन्स हाडून पयलीं डांबर घालून पयलीं कोण करता पॉटहोल काडात थोडे एरियेन काडले पूण तांणी अजून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट समजून घेवना 1900च्या परवरी रस्त्यार वाया आल्दोना गाडी वता 1900च्या बाउंड्रीचेर रस्तो सगळो पडटालो त्या सायडीक आल्दोनच्या वाडे सुकूरच्यान गाडी वता तो रस्तो करपाक जाय थोडे एरियान सुकूर चर्च एज वी टॉक ते एरियान ताणी केला पॅच केला थोडे एरियान हात लावना सो हाऊ डू वी टच पैठणा सारकेली एरिया विच इज द कॉमन रोड टू कनेक्ट फ्रॉम पीपल फ्रॉम आल्दोना एंड पोरवोरीम I think this need to be expedited. I will meeting घेऊन if each one talks departmentally हायवेची कामां जावचे फाल्यां खंय जागे इन्स्पेक्शन आसतलें आमी फाल्यां ते ओडीपी रस्तो जो सोंपता आनी टुवर्ड्स म्हणजे तो परवरी बाजाराचेर वयर सरता थंय 2 रस्ते 9 रस्तो आमी केला त्या जंक्शनाचेर मेळटले आनी थंयच्यान सकयल वतले सो ती एरिया कशी वाडोवंक मेळटा की देर इज एरिया क्लोजर विथ देअर प्रपोजल सो ती एरिया कशी वाडोवंक मेळटा ती पळोवपाक ती फाल्यां ऑन सायड वतले हाजेर पळोवन जालें मॅपाचेर पळोवन जालें ऑन साइड पळोवन वी हॅव टू टेक सम प्रॅक्टिकल डिसिजन्स ओवर देयर सिमिलर टू व्हॉट वी हॅव टोल्ड आरजी हॉस्पिटलाच्या भायर व्हडलो फॉर एक्झाम्पल म्हणटा फुटपाथ आसा सद्या फुटपाथ काडचो पडटलो थंय पार्किंग काडचें पडटलें दॅट इटसेल्फ गिव्ह यू एकोमोडेशन फॉर 2 लेन्स दिस सायड ताजे ऑपोजीट जे 2 बिल्डिंग आसा मोलाच्या कुशीकची तो रस्तो आसा ताजे कुशीकचो रस्तो थंय आनी 2 लेन सुटतात सो लेन सुटपाक करतले जाल्यार ट्रॅफिक एंड पीडब्ल्यूडी हॅज टू वर्क हँड इन हँड once this work is over restore it back so temporary work करपाक खातीर आमी आतां बेतींचो रस्तो केलो हांव तुमी पयलीं पळयलो बारीक अशें रस्तो आशिल्लो पेरनी प्लान पंचायतीक घेवन पंचमेंबरांक घेवन तेंच्या जाग्याच्या लोकांक कन्विन्स करून वी ओपन अप दॅट रोड यू सी हाव बिग द रोड इज बिकम you can't expect a minister or the local MLA or collector or everybody there has to be a mechanism at local level to keep talking we are there to assist so ते करचेच पडटले ना जाल्यार कितें जालां ते कोणाकडे उलयले तांकां खबर ना if there are no alternates we cannot check a box and there are alternates that are possible if there is a will of the department and that will can come and the engineers go on the road and check
what practically we are talking and the feasibility of it. Whatever we are told till now, they still been able to not bring it to that level to what we have been telling them. So फालावे काम सांगा, आम्ही तुमका घेऊन काम सांगा. So आता फाला तरी पडे. So let's take some positive calls on this. Because now every day, सकाळच्या there are the people who are complaining and the complaints directly do not next week. आतापर्यंत emergency solution एक actual झाला असतं. That is why we are telling the departments to act together as a team. It can't be state highway things separately, national highway things separately. The national highway चा job, आम्ही बाहेर वस्तू पेटले, इतर वस्तू state highway, ते म्हणजे आपण खबरच ना. या सुद्धा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.